Football Titi part zanga somruk pakhat na ngai khavele don ta ila khovel puma footballa thunei tu sang ber FIFA chuan thu chhuah siamin kumsang ni samthum pakhata FIFA Women's World Cup kheltura ramsomli pariat anin eldon ti atar langa mechelam World Cup a hian ramsomthum pahni anin el thina ma se FIFA hian mason dan le hun kalzel turte mechelam football thandan te enin kumsang ni samthum pakhata FIFA Women's World Cup voisom pakhat na USA le Mexico in an thlen tura chuan team tel som paruka tipung turin thutlukna an siam ta ani ramsomli pariate hi group som pahnia anin thenanga ti chuan World Cup nei chunga match an khelzat ni thin match somruk pali po an kalsan tam don le match za pali lai an khel to don ani chuwang chuan kar khatve lain in elna khel hun chung po sei atul pha don France chanchin bulang sarli kui pinatarlan danin PSG nei tupa Nasser Al-Khelaifi hian PSG in Champions League final an luta ka wangin anhuaya thokte tan chanchin lom om athlena PSG in Champions League final a Inter Milan an machon huna PSG klapa thoktu staff zong mi zaruk vel zet chu amuna in khel en phal sakin en manpo atum sakvek don ani Khelaifi hian soin kan staff member zong te hian kan mission mor bok na tur Munica kan team kianga hun man rem chang an neyang ti in atar langani Luis Suarez hi kum samthum pariat mi ania Lionel Messi hi kum samthum pasari mi ani thunga upadun le toma sela Inter Miami ya an chevel ngun taka en thin tan chuan anla in man zia an combination that zia te anin passwal mai lo ti te mu theina om zela an wanglai hun angin an ripur pur lem lo na chu om zane takin an la khel thei zel Suarez en hemi mil tak ti hian soin tuna chuan Messi hian long ball min peto ngai lova achan chu katlan thei vak to lo ti a hriat wangani tuna chuan ka keya ball min pass chata ka omna atanga la lo te ya ball min da sak mai zel ati ani football hi khelmol top pet ve top lam ani lova om zenein kumle theina mil zela che lak thiamna a ain ngat thui le chumia chuan Messi le Suarez te hi an hlo tlinga an ni na mila khel thiam berpol an ni ome Manchester United defender thin Aaron Wan-Bissaka hian Republic of Congo tan khel turin thutlukna asiama Congo po hian an ko ngal Bissaka hi England Londona pianga nia apian ram England tana khel theya youth level a England kor a hatoni kha ma se senior level a England malam hun nei eng tok lova ain ngai ni in alanga player poi mozok ani theina tur ngai toin Congo somna apomta ani Bissaka hian kumsang ni sompanga khan Congo under 17 team tan alo khel towa ma se anua England a be sei nei sangin England under 17 le under 21 team tan te a khela ma se a be sei na chuain Congo tan bok ativele ta ani bere Liverpool chuasan turin Trent Alexander-Arnold tan thutlukna asiama chumi kentel boruak in mung vel are tak theilova Liverpool in Arnold thlakna tur andap nia thuleng atam hle lain Liverpool head coach Arne Slot right back anei dang Conor Bradley an match an khelma baka bul atran tur thule season tharatan in bo sainan match kheltam angai thu asoi mau maya Liverpool a chamzel tum talo Alexander Arnold ain kan tahmak ani Arne Slot hi Alexander Arnold a thutlukna alom lo ti hi thil chiang ania ma se angai dan ero asoi chuak duri lova Dutch coach hian soin mi puite hian kan chungchanga ngai dan an neya Trent ani emo kei emo midang tu emo te hi thlir dan an nei heng te hi chu tu tan ma thil thar ani lova heng thil be bom thang vel te hi ka ngai ven zui lem lo bok he hmuna hian fans te hi engtianga thil thlir tur nge ti ka hril don lova kan la ngak chuakang chu tu te mai po kan lom lova ma se chen nge hian team kan ni na aza athutluk na in team chunga ngong anei adu lova pathian nia match kan khel tura po hian ka player ten an chakna zong an som khom thei ka be se ani chen hian ama chungchang asoi thui lem lova keima chuan khoya nge akal don ti te hi kalau soi ve thei ani lo kan pahni in akal na tur kan hria a ma se kan la soi chuak lo he klapa ka ton hria chiang tak chu player thatak achuak don ani chuan adot chia player apen chuak mai thin ti hiania chu thil thleng le tur po ani e ati ani Arne Slot hian Alexander Arnold hi achor lo mak dona
huai sen takin naupang zawk Conor Bradley a kheltir tur thu a soi chuak mia Arnold tan hetiang thutluk na hi Donson thiam a tula a chan chu a thutluk na hrin chua ani Arsenal manager Mikel Arteta hian a team kai hruai Arsenal chungchang soin tun season a hian kan team hi a hniam zawngin English Premier League a kan kalani tuna kan point hlo chua hi enila season masa angin a thatok lova ma se tun hnai season chawa point kan hlo chua te kan en chuan English Premier League no moi pahnih choi phak na khop ti theiani engtiang takin nge no moi kan hnai in ria e khang huna khan tuna no moi choina zat point hi kan hlo chuak chiang le atia Arteta ngai dana hi chuan tun season a English Premier League ka Arsenal hi che thatok lo ma sela ama season a te ero point an hlo chuak tama tun season a Liverpool ina an champion puizat point an hlo chu awangin an che that jia kha theinghil mai atan chuan Arteta hian a ui ti alang chiang le ma se khang huna te po khan champion no moi an choi lova chuwang chuan Mikel Arteta thil soi du dan hi hel tu po an tam le Arteta hian thil dang soi telin pathiani zana Liverpool an phachon huna champion team an ni angin Liverpool hian Guard of Honor pek an phuwa kan peang an ni hi team thaber an nia team tlau an ni Arne Slot le a coaching staff te hian an phu tak zet hei hi infiam na ania chuwangin midang an thazok ani chuan lompuya an thazok ani ti pom mai hi kan ti turania chumi shrula chuan an level kan thlen ve theina tura kan bei atul bok atiani Arteta kai roi Arsenal hian season kal meka no moi an be sein hnung ber UEFA Champions League an chan deuh chau ania semi final atangin pe tlak an ni an tlak nu pathian ni masabera English Premier League ka an chunga om Liverpool Guard of Honor an pedona phur taka lompui a harsa leang tirin om ma sela Arteta le anauten rirupui tling takpuin chet an ladon ani London club West Ham chuan an striker car accident awanga ketliak in khel theilawa hun engemaw chen omta Michael Anthony malam hun tura thutlungna an la siam lova an striker kum somthum palemi hi an chel zel don nge an chhuwa zalian don tia club ho tulamin du dan fum fe tak an la nei lovani Anthony hi West Ham tan a hlu leya English Premier League a West Ham tana gol khung tamber niin match zani somruk pariat atangin gol somruk pariat a khung towa hei wang hian club lampo hian an za let le team kai hruai tu Graham Potter an soin thu puan tur kan nei huna chuan kan puang mayang tiin Anthony chungchang hi asoya Anthony hian liama en gol meka ma po ason zela kan support zel po atulani tiin a player chungchang hi inpum khatna tur lam hoin asoyani Erling Haaland hian liam anei awangin tunhaya match a khel theilova March thla khan FA Cup a Bournemouth an machon tumin a kereka liam aneya khami nu khan chol chhun zomin tuna ero a fitness a thapa ngai le towa a hliam dam chiang to bokin team manager pepan tun kara English Premier League match an khel tura Haaland hi ain lan thei to don ti asoi kum somni palimi Norway striker hian kum sang hi somni pani ni puilain Borussia Dortmund atangin Manchester City azoma City a hian an gol khung khol niin a season masa pania English Premier League ka gol khung tamber niin record po engemaw zata siama ma se tun season a ero hliamin ati boiba ka gol khung lo na match anei ve tanuala Golden Boot gol khung tamber choi moina adong don talavani ma se heti chung hian match somli atangin gol somthum a khung thawa assist tumli nei telin gol athok chuak tam le German club Bayer Leverkusen manager Xabi Alonso chuan season kalmek zowa Leverkusen a chwa san tur thu a soita a kumsomli pathum mi a in khellaya Liverpool le Real Madrid ba ka Bayern Munich ka te anrin role niya ramle club tan thlauthak phallo khopa in ngana tlak player fing tak ni thin hian soin tunkara club nen in ramna nein season kalmeka match khelma bak pani kan la nei hi Leverkusen a ka hun hnung turania tun hi malam hun soi chiam na hun ni lo ma sela tun pathiania hian mumal taka in khana hun nei kan du sia player then khat tan le keima tan hun man kan du awangin tuna ka soi chuak ta ani zinga player te hena ka soya staff te ka hril bok ati ani Xabi Alonso hian in khana hun mumal taka man adu awangin season tong main a chwa tur thua soya a soi chwa chandang a om lem lo Alonso hian in khel a chol san nuwa kumsang ni som pariat khan a club lui Real Madrid a
youth coach niin coaching lama bulatana season khat nuwa a inzirna thin club Real Sociedad B team akai hruai leya sangni som pakwa tanga sangni somni pani thleng chamin sangni somni pani October thla a sangni somni pathum season tran to nu season changmalama si Leverkusen in beisena sang taknen an la luta Bundesliga parungna niin season a khar puya Europa League khelphak puin champion no moi ero achoi pui lova tichuan season masa sangni somni pathum somni pali season khan Leverkusen a season tluan masaber mangin ache thaleya German League sangbra Bundesliga tlom lavin season atluan puya match somthum palia tum somni paria chakin tumruk draw an neya point som kwanen invincible champion an ni Pep Guardiola mek point Bayern Munich ngat en kol chunga Bundesliga a ati theilo Xabi Alonso hian atia ahming a cherzual pha le hei mai ni lovin DFB Pokala Leverkusen hi champion puya Europa League ero final match ha Atalanta laga tlomin an van duaya kha chau kha season masa a an tlomna omchun niin tlomia lovin in elna an khel zonga Xabi Alonso le Leverkusen ten season masa kha an mang tluan teu hle sangni somni palia DFL Super Cup no moya choi pui le boka Xabi Alonso kai shoina hnuaya Leverkusen din thara omin team mu nam taka an chua kani Alonso hian Leverkusen hi match za somthum pariata kai hruai toin tum songret pakwa achak puya tum som pariat an tlom thung ani hi coach lo pasi lova malam hun nei engber pol beisei nei san zualna jinga mi ania Real Madrid in laklu antum ti thompo re theilovin anin laklu ngei po arin oma ma se engma thu chiang ala omri lo thung thu chiang la omlo ma sela thu lenga tang hi chuan Xabi Alonso hian Real Madrid apan ngei mel ani Liverpool superstar Mohamed Salah hian season amhan that ema wangin English footballer choi moina sang Football Writers Association Award FWA Men's Player of the Year choi moina adonga kum somthum pahni mi hian English Premier League season kalmeka goal somni pariat khongin assist som pariat anei tela ache that ema wang hian Liverpool champion theina konga tholok ber teamin nga na ania Football Writers Association member mi zakwa aya tamin vote thlakin chutatang chuan Salah hian vote 90% a mutlinga phu takin he choi moina hi adong ani Salah naiber tu hi a teammate Virgil van Dijk niin pathumna Alexander Isak oma palina Declan Rice ani Salah hian he choi moina hi tumthum adong ta Arsenal legend Thierry Henry nen tumthum dong thei omchun ni ta in Salah hian ahming a choi sang zualani mechelama ero Arsenal striker Alessia Russo in adong thung Nizan Khan in elna then khat khelchun zomania chungjinga chuan La Liga a Las Palmas chu an mikhwal Rayo Vallecano laga sikhat final tloma Serie A AC Milan in gol thum gol khatin an mikhwal Bologna an neya German Bundesliga Wolfsburg le Hoffenheim te gol ni veve khungin anin he to ka English League Championship playoff semi-final first leg ka Coventry City khelmola Sunderland gol ni gol khatin an chak bok ani EFL Championship semi-final second leg hi Mei ni som panhila ni som pathum zana te an khelchun zom dona heta hian Sheffield United in Sithum Faya an ne to Bristol City an mikhwalanga Sunderland hian gol ni gol khata an ne ta Coventry an mikhwal don boka in khel pani belboma achak jok veve in final match Wembley Stadium an khelchun zomanga final match ha chak champion team in season thara English Premier League an khel theidon ani zanin inrini zan le pathiani zanate hian in elna rang khelchun zom turoma chungjinga chuan English Premier League ka zanin inrini zan das relation veya hian a rolling match li an khel dona Fulham in Everton mikhwalin Ipswich in Brentford an mikhwalanga Southampton in Manchester City mikhwalin Wolverhampton in Brighton an mikhwal don boka zanin Darsama Bournemouth in Aston Villa an mikhwal bokang hei baka hian pathiani taidarli le chan ve atangin English Premier League an khelchun zom lenga chuta chuan Newcastle in Chelsea mikhwalin daruk le mini somli panga a Manchester United in West Ham an mikhwalanga Nottingham Forest in Leicester City mikhwalin Tottenham in Crystal Palace an mikhwal dona pathiani zandar kwa Liverpool in Arsenal an mikhwal don bok ani English Premier League a hian Manchester City Newcastle Chelsea Nottingham Forest Aston Villa te heng club te hi Champions League khelphak tuma in elna zual te an nia Arsenal po hi Liverpool laka an tlomani chuan an din mun hi niam zual thei ani dona chuwangin English Premier League atang hian
Champions League khel phak tuma in alna boruak alasang le tunkar match khel tura hian Newcastle le Chelsea in machon tur hi enchak om big zingami ania achan chu anni pani hian point somruk pathum ve an neya Champions League khel phak tur huanga la om niin atu emozok hian point thum an hlo chuak don lo ti achianga an pani po hian point khat ve chau hlo chuak thei an nia chu tiang din hmuna ding ani awang chuan an hnoya om Nottingham le Aston Villa tan nei zol theina rem chang Nottingham tan phei chuan le pel na rem chang thatak atlinga chu wang chuan Newcastle le Chelsea ma chon tur hi anni pani tan hi chuan final match tluk zata thil poimo ani chu wangin in khel boruak asang le tura po be seila kan be sei sual om love zanin imrini zanbi ka hian league dang in khel tur hi soikai ta ila La Liga a darnga le achan vea Valencia in Getafe mikhualin dar sari le mini somli panga Celta Vigo in Sevilla an mikhualanga dar soma Girona in Villarreal mikhualin Mallorca in Real Valladolid an mikhual don boka dar som pani le chan vea Atletico Madrid in Real Sociedad an mikhual don bok ani Serie A in rinizan hian match thuman khel dona daruk le chan vea Como le Cagliari dar ko le chan vea Lazio le Juventus dar som pani le mini som panga a Empoli le Parma te anin machon don Bundesliga hian zan in Indonesia dar saria arwalin match lian khel dona Union Berlin in Heidenheim mikhualin Hostel Kiel le Freiburg Bochum le Mainz Werder Bremen le RB Leipzig te anin machon dona zan in dar soma champion to Bayern Munich in Borussia Mönchengladbach an mikhual don bok ani zanina hian France League 1 a team in El som pariate anin lan kim vek dona Zanlai pel dar som pahnih le chan vea arwalin match an khel dona heta hian Montpellier khelmola PSG an lenglut don ani League 1 lama hian tunkara pathiani zana in khel enturom don lova inrini zana hian an khel zo ngal vek don pathiani zanbi ka hian league dang in khel tur hi soichun zom ta ila Bundesliga a dar saria Leverkusen le Dortmund anin machonanga dar kwa Frankfurt le St. Pauli dar som pakhata Stuttgart le Augsburg te anin machon don boka Serie A pathini tlai darlia Udinese le Monza in machonin daruk le chan vea Hellas Verona le Lis dar ko le chan vea Torino le Inter Milan in machonin hemi hnu dar som pahnih le minute som panga a champion tum vek Napoli in Genoa an mikhual don ani La Liga Spain a league sang bera pathiani tlai dar nga le chan vea Leganes in Espanyol an mikhualanga dar sari le minute somli panga a El Clasico match khelin Barcelona le Real Madrid anin machonanga dar soma Athletic Club le Alaves in machonin dar som pahnih le chan vea Real Betis in Osasuna an mikhual don bok La Liga hian El Clasico pathiani zan dar sari le mini somli panga a khel tur hi apoimo zual hlea achan chu he match hian La Liga season kalmeka champion tuma in alna boruak avodai theya avohot zual thei bok ani he El Clasico match khel tur hi Real Madrid kai hruai tu Carlo Ancelotti tan chuan El Clasico match a khelna hnung ber tur le beisei anti san le zual theina tur match ania apoimo hle Barcelona hian tuna hian an stadium pa ngai Camp Nou an thuam that mek awangin Olympic Stadium an mani home ground otan an manga chuwangin he khelmol Olympic Stadium a El Clasico match an khelna hnung ber tur ani don ta a season thara chuan Camp Nou wa anin suan le to don ani chuwangin Barca tan Olympic Stadium a El Clasico match khelna hnung ber tura hian chak result nei a hlu thei don hlea he khelmola hian an mel makum hlun Real Madrid ngei mai nea El Clasico match morbok hi player te mai baka an fans te poina an suang tua len tak atling don ani tuna hian La Liga te bula Barcelona hian Real Madrid aya point lia sang jok chungin ma an hruai meka game li khelma bak an la neya chung game li an ma baka chuan an match ma sabera anni pani hi anin nuai ngal dona team dang pathum ve ma chon tur an la nei ani Barcelona hi an chakani chuan point sarin ma an hruai fa langa point kwa hlo chwa theilo ma point saria ma hruai an ni dona wangin champion chiang tluka soi thei an ni dona Real Madrid hi an chakani ero chuan an kar hi point hlo chwa thei point kwa la om kara point khat chau ani dona chuwangin Real Madrid tan po champion be seina asang thei viau don Real Madrid tan pathiani zana Barcelona ne nuwa be sei asan zual theina chan chu an match khelma bak wang hi ani pakhata Barcelona hian khelma bak match thum an nei tura Champions League khelphak tuma be sei nei mek Villarreal le Athletic Bilbao te an lama chondona
chu wangin Barca tan point chan theina kong ain hong zau hle heti lai hian Real Madrid hian Barcelona ti lo an ma chon ma bak team pathum te hi table monglama omte an nia an ma chon le tura tebula sang ber chu tebula somna Mallorca an nia wangin Real Madrid tan an ma bak dang te hi ne ol sam hle tura ngai ani Barca hian season kalmek La Liga hian gol somkwa pakhat te meu an khung towa attacking game ngor atanga thlir phei chuan Barca game hi munom big atlingani Real Madrid hian gol somruk pakua an khung ve to bok tuntum El Clasico hi Ancelotti tan El Clasico match nanung ber tur ani to mela kum somruk pangami Italian legend hian Real Madrid hi kum sang ni som pathuma changa sang ni som panga chung khan akai hruaya chumi hnuwa sang ni som ni pakhat khan zom lein tun thleng hian akai hruai ta zela Ancelotti hi Real Madrid club chanchina an manager champion no moi som panga choipui thei om chhun ania aro pui hlea heng champion no moi som panga a choipui zinga hian Champions League no moi pathum le La Liga no moi pahni atelani tuntuma El Clasico match hian Ancelotti hian anaw the achak puya an champion zuiani phei chuan Real Madrid hi champion no moi som paruk a choipui thei don chuwangin Italian manager hian sulnu ro pui jok nu chia duin El Clasico match hian chakduna thinlung nen anaw te hi akai hruai ngei arin omani Ancelotti hian Brazil national team akai hruai hnai ni te point tu hnaya tarlan ania chutiang boruak kara chuan El Clasico match boruak sang taka Real Madrid hi akai hruai don ania Ancelotti tan po hian pon lama tanga nek tu atam hlea ma se manager ton hriat nei tha ania pressure zo ber tura ngai ani boka chuwangin El Clasico hian anaw te hi thataka akai hruai thei beisei ani Barcelona team kai hruai tu Hansi Flick hian Catalan club ro puya hian a season khat na mang chau ma sela Real Madrid hi tumthum lai a ne der towa season kalmek La Liga a Santiago Bernabeu a ngei mai silifain Barcelona achak puya chumi hnuwa Spanish Super Cup final a January thla khan golnga gol nin achak pui lea khami mecha phei ka chuan red card an choi le nga la player tlem zokin second half hun tam zok an khela ma se Barcelona hi an chak thawani ti chuan April thla khan Copa del Rey final match a gol thum gol nin Real Madrid hi an hne lea Hansi Flick hian azon in tumthum Barcelona kai hruai chungin Real Madrid hi an hneya tuntuma hian an hne le ani chuan season khata tumli El Clasico match a Barcelona achak pui don ti na nia 100% chakriko nein Barca tan po Hansi Flick a hlut na hi asang zual ok thei don ani transfer thule ngai thak chun zom ta ila code offside in tar langin Chelsea chuan AC Milan atangin Portuguese forward kumsomni pangami Rafael Leo laglu antuma Serie A club AC Milan hi andor mek ani Rafael Leo hi palmaktade somruk pathum point panga vel sengin laglu theitura ngai ania Chelsea hian beisei an nei sang hle Athletic in tar langin Arsenal chuan France center back William Saliba kumsomni palimi an defender poimo berti thei hi Real Madrid nen seizom ni ma sela contract zia tharpui tumin andor mek Independent in tar langin Arsenal hian Espanyol atangin kumsomni palimi Spanish goalkeeper John Garcia laglu antum chunzom zel bok Times in tar langin Sunderland midfielder kumsom pakomi Jude Bellingham anaw Job Bellingham hian ama beise tu zinga Borussia Dortmund hi a on ber ni in alanga palmaktade somni panga Borvelin German club hian Job Bellingham hi leithei anin beise hle German chanchin bulian building tar langin Manchester City ina laglu antum Kevin De Bruyne thlakna tura an beise ber Florian Wirtz hian ama beise tu zinga Bayern Munich pan athlanga Bundesliga champion hian kumsomni panhimi German playmaker hi Paul Maktadwe somriat pasari point pakhat vel sengin an lalu doni in atar langani Telegraph in tar langin Scottish Club Rangers chuan manager Tharan Zong meka Gary O'Neill te Rob Edwards le Russell Martin te hming soilan ani kara an lo roi to Steven Gerrard hming po soilan ania Rangers hian Steven Gerrard hi roinon le tumin ruahman na an siam mek ani Talksport in tar langin Xabi Alonso chuan Bournemouth atangin Spanish defender kumsomni mi Dean Heisen hi Real Madrid a senglu adu hlea Carlo Ancelotti thlak ngei tura ngai Xabi Alonso hian Real Madrid tlar hnung thuam that atum don ani Italian chanchin buten tar langin Liverpool le Uruguay striker kumsomni pangami Darwin Núñez hi Serie A club
Napoli in lak lu ngei an tuma an tlar ma thom sakna turin Darwin Nunez si min thei ngei po anin bei sei ani TBR football in tar langin Saudi club ten lak lu tuma an hel me kumsom ni pariat mi Liverpool forward Luis Diaz si akhel mek na Liverpool hian contract zia thar puyan tuma tuna contract an nei mek hi kumsan ni somni pasari thleng dai ania hei IRA zok hi Liverpool hian chel an duwa wangin contract thar zia pui tumin an dor mek ani team talk in tar langin Nottingham Forest chuan Newcastle Inter Milan te elpuin Liverpool atangin kumsom ni pani mi English centre back Jarrell Kwansa laklu antum TBR football in tar langin Nottingham Forest in Manchester City atangin attacking midfielder James McAtee laklu antum chunzom zela mase kumsom ni pani mi English midfielder hian Tottenham emo Leverkusen emo Nottingham Forest ai hian pan athlang zok ani Fabrizio Romano tarlan danin Arsenal chuan midfielder thar an nei ngei dona Spanish midfielder Liverpool nar to tu Martin Zubimendi an lalu don ti atar langa a release clause Euro magtadwe somruk mangin Arsenal hian an leidon ani Arsenal hian Zubimendi hi athupungin inremna an nei pui towa documenti felngai angte anti fel huna ziakin inremna thu an thlungang Zubimendi hi Arsenal in ni pui transfer kongka hon tura an lak lu tur masaber anita a inremna nei lokin hetiang ani awang hian Arsenal tan pre-season match tepo ati ratangin a khel theidon ani Fabrizio Romano tarlan danga Liverpool in Arnold achwa don taka wangin right back an zong zela Leverkusen atangin Jeremy Frimpong an hnim nai meka ani hian release clause Euro magtadwe somthum panga nein nipui huna anung tan dona installment in apek theidon zui Liverpool tan pek har satura nilova chu wangin Frimpong hi an min thei ani chuan an lak lu thei mai arin omani Real Madrid manager Carlo Ancelotti hian Spanish club ro pui hi achwa sandona Ancelotti hian sangni somni paruk ni pui hun thleng Real Madrid a hian contract nei ma sela contract anei amang zawdon talo ni in alanga ma se Ancelotti hian Real Madrid laka hian zangna domna aphut don lova season khat aman lo tura a hlo tur te po aphut let don lovani Ancelotti hian Brazil national team akai hruai mela inremna an hnai viau to ni in Fabrizio Romano an atar langani ole khati chin kha tun tuma football Titi kan ngai thak the chin chu nile phot ro se